Awarata inkai nimewa jeminis imuinti awa nimewa. Me ingen hanji sa ngora ndaba na ngora me yei na pandi me dana bangkanya ndora nako. Me sadin na ko moy na nanti awa me metin nano. Na yaran kanaruna pa yei kuna me metin nano yei. Kita sana ne ko ngora ni panana. Taita bara. Comment na koira the page Adventist Hope. Kita report na koira the number is wo wake wo wata wana ke tenu wake. Kende Mary Yope89fm@gmail.com. Me ingenanyo yeito wana de memetenano erang kamen roko. Esoy kan bo ni mewa erang kamen roko rinanon te tarapon. O takuti akan de memetenano ay. Mauri o yabubusi te kuran te wana meri akan de sweet presence. Rekere ke me te tataro. Jer bana kona nika unga yeri kina siu bana kona ni paina te meun tataro. Ya kami orang kongguan yang memetin nano ayo kuakan kau taharam mengen nanyo anti tapan kongora mengen kan harun apa kongora kain jeta ayo ikan aku memetin nano temuan number 1 roy ina nanti awan memetin nano dahiyai kuna Maria tangiria Maria kuatangiria panarine ya ibu kim jeta ayo yarini yang kan jeta wana Maria kain the sweet presence takut akan tekunai you keep praying timeto atataro atai paran nano pane na pondoko kaya kagin nam tataro ntita ito wana. To the steps you take grow weary. Sing a song, just take a tighter hold on hope. Breathe a prayer and don't let go. You just keep on praying and you keep holding on. You keep praying while God keeps moving. Daniel still prayed on. Then God sent down an angel to take the answer home. In spite of Satan's evil force, the answer's coming down for sure. You just keep on praying.
Buanga Besea Uo Mai Tinga Mafainga Tawa Sofa Leanga Wale Mauai Maso Umapusanga Abeta Iwumana Tua O Fola Folanga Etele Tula Foina Au Waefa Foisilo Malosi Bea O Mawaina Lemana Loanganga Baia Hele faingo fie Le ala sawia O Yesu na ia tau o veina Halona manu malo Ua tatu o la hai Ngā mea I mai e le fatua Ao o mai whawhita uli Ma e whiu e tau mawhai O loloto ua wha a mai vai Pipi I mau bea Ia Yesu E te maua I le file mu Le whaingo fie, le ala sauia, o Yesu, na ia tau areina. Lona manu malo, ua tata o lai, na mea I mai e le whatuai. Ao o mai whawhita uli Ma e whiu e tau mawhai O loloto ua wha a vai vai Pipi I mau pea Ia Yesu E te maua I le file mu So many times I question certain circumstances and things I could not understand. Many times in trials, weakness blurs my vision, and my frustration gets so out of hand. It's then I'm reminded I've never been forsaken. I've never had to stand one test alone. As I look at all the victories, the Spirit rises up in me, and it's through the fire my weakness melts.
whaingo fie Le ala sauia O Yesu na ia tau arena Olona manu manu Ona manu manu Ua tatu o lai Na rea I mai ele fatuai Wafafita uli O mai fafita uli Wa e fiu e tau Tau whai Loto Loto Ua wha vai vai Ipi i mau Ipi mau pea Ia Yesu Ia Yesu E te maua I le file mu Ipi i mau Mau pea Ia Ia Yesu Yesu E te maua E te maua I le file mu Just hold on, our Lord will show up, and He will take you through the fire again. Kosto sa nung rai meria kain de Hope Singers me kuna yani Just Hold On. Kwa weta kona te haka maneventi ane ne ayoba. Ia ki perita te aso na koira. Pasina haki ri nanone ka hanganga. Me kwa ua ane perita na koira. Ina mena irora na ronira. Nteta ia ristona ki ai. Ke ndreke rua. Ribua kon airan te mea wei. Mende kuna ane iri kain de Hope Singers. Akaro koira naratai. Tipe me isu aroi de mene si muin tiawa ni mewa. Sipon sukuna panganya na nun tiawa ni memeten nano. Ngahiare, na ti meto ar muangar na koi me na nun de studio me korobu me kai. Ante tapa na korona me yai. Kana ko me ya kuna marako tangiria. Message na koira kia comments na koira di na nun nara page. Adventist Hope. Kiri na nun de tarabon. Di na nun nabe. Te meri e yop at 89fm@gmail.com. Mengen nanyo yen kande nan memeten nano. A kosin de tayo nano ni beo. Mengen nanyo kai apun sa kosin na ben de tayo na beo. Na kana ko kande me kunai are ata urai mon tayo. Te mo na metang kande takari mo pita takara obre takari mi pita. Me ana memeten nano ta ko te kana Mauri Hope Channel, tayo kanikana ko ako narari, Yesu bon na ukapin, pa, au katekeroy na koya tahanin makuriyan naraparan tayo. Yaka meurang kane, takarimi pitahan te tapo ne, ko kakai taray may yay, tohan tayo ne, kakaninganingan na peirarikim, nikukumito meirarikim may kane, yaka meuriyan na pang kane te tayo yo. Riki, yapun ka wato, yaka nikatekeroy na koya, kain ng baranda sa tayo, yay takakamakuri, yakarawakin na mita, po na miya karesa, ngayari, au katekeroy, au te kana pene beo mai kan kan pa tera te pai ari wa yakin na pa na sai na non te tai aware ke au tataro mai kai pa ena ka horo ina non bai ni ka pene che swa ina non na mi ka makuri te tai ayo te kira ri kin ka pene wa yon kan te kuna Yesu au ka pen pene aron Yesu kung naukapin at panerona.
Ako pun meta nung oray dari kinam radio nda pa nako oray mayay kita rin nanon de live de Facebook live nda pa nako ko kakay taray mayay sa tayo ya mga roko na bang kanya dokina kanuan tangay ne saban nyo kriya rata pa numakuring hayra kita ni makuring kay ay mo ni mewa ena musra rata pa numakuring tanan na office nchawa ni mewa ray bangyan nanya o hinanon de meron de bakantay na kung nakakabaya kung kanya nungongoray janan memetin nano ke atangira kina koya ndeita kime aurinerne ibukin te pakantaya awa yung kanya te wana de memetin nano re hosmen te tapo abc tak te kan de memetin nano mauri te ya ka memetin nano ara khatia muyangau paya bubusi ko ba khatikra wa ya ukura ki yani ka ome peso na vere oi rambi ana ko na bang ko ibukin kana ko na memetin nano de pakantaya ya kami orang kan nyeteri atau yang tetap ane kok kakai teraira mayai memetin nanam are kota ngiria kacia meyangau nakatanga riki ya kawatam dia kan ketika na ko ya musun tapo ka ko narudnya ko manevi ya ka ome peso na vere yo ne perambi kora bangkai kurungan pe jasa kana ko banan de bakandai ayo kuna marina kana ko are memete nanam yai ana besrikin de tikroi ake kwasan manevi ya kona tikroi na pe meikan makain betam Ponta que arro Dani roko ikeke Dano ramita Wenga uwai binito Tonto pukitineuga Dano raneu Yani peita
Auringa remonte pidi maka detai. Ara tenga ye wobi me wanu roi de menis siminti awane mewo. Benge nanyo sina di meton di tana ko te uwo na koi mauri ki te me meten no ki ata uroi. Aki arinda koi nano nara live nde bakanta ye. O ata ku te akane te wana meuri nape ya bubusi ko nape. Kana ko bubusi are Yesu bernan de meu. Pau ka te kiroi na koi esibu ai kai ni kapene. Oi pun na koi na ki ngongora nape nde bakanta ye yo. Oi pun ni kamita ni makuri. Na mita pun kana ko bana. Te roi dik. Ngaya o sa kami orang kanya ne ye to arne tiarik men teta pane ko kakai taraira me ye to ko na puni ngare ni warakan na me meten na no me suare ke na ko nera ko korea mina sa mga kapuria ako na mangari ki paunim na ko irake ngayare anen kanya me meten na no kwasan korea ya sana ben ware ke na ko imta ye yo me na iria nang kanya on ka wa to ari kam ka tikroi na ko ye sipum ni ka pene ko ra bana kan kai ko ringia na petan ngora ana perene pente te kiroi dari kiese bum nanon te pakantai ai o atakanda ninga bakuna maro ko rineia ina ngani yari ki terangin kukurei o ara kandi ki merungia ina non te mero te pakantai ai Ku karika na kuntang nape ham tangira hota paniniyay ikikeni me hari ku hananay ayo pukina nate meto airo Yesu puede mantener tan pero no Otanau men ikama ganako Onawakan Minarawante meyu Mayanay kay Ang kalain ika'y nanon Kukura-kurang kanay kuhay memera Yugukin yonte-on natin Besi mayroong ikonay painako Resubira ng tingin Kain terongon Kotangaw men ikangangan ako Onawakan ni meron tineyo Ayan ay kay petangira Resubira ng tingin Kain terongon Kotangaw men ikangangan ako Onawakan ni meron tineyo Ayan ay kay ai si wobi me wan wari de menis mangkayo po roi tiawa onoa te deres na mga musrawa ye ngane men arawan me meten nan o ye te wana riki akos de te ina no nepe de live o etaku te akana Hope Radio ya bubusi there was Jesus please pa napon ongongora ye te yoga o ya kame orang kane nei te seta TK doromon de tapane ko kai tarai me ye kanaro na ba ko kai tarai me kanyo ayong kanyo kuna maro katangiria ta kamera man de best na ko mo ni ria na me te panani ka te roi ante na te yo kuna mayo nga yasak singwe ni me mete na no me ye na pa kana kaninga ninga me re kim te ye na no de live
o apene kukure inga ikurine ete kuna ai meme tena pena no yei kuna bes ndedi kiro rigi nei te seta men te tapa na koranira me yei o ayo kuna marokatangiria. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand and start to fall, and all those lonely roads that I have traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing bearing the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of grace, forgiveness and a price I couldn't pay. I'm not perfect, so thank God every day. There was Jesus. There was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like a blessing bearing the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. On the mountains, in the valleys, There was Jesus. in the shadows of the alleys, There was Jesus. in the fire, in the flood, There was Jesus. always is and always was. No one ever walked alone. You were always there. In the waiting, in the searching, in the healing and the hurting, like the blessing bearing the broken pieces. Every moment, where I've been and where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. There was Jesus. Ai bun si wabi me awara ki jamini sai porai te awa onoa. On te tayo yang kan te wane ako sinanon te messenger ke o sinarang kakaungaring kan haruna ba. Kam kona din na ko inanon te page. Meta men na tako ba to ya kirang na koroi te internet sa men na yata wang ayari ako nan live meta ako to sa busmai yang kan te tayo yo inanon ara messenger te tayo. O tako te akan te memete nano ayo. Ya bubusia ko te kiroi na koia na suni ka pene o sibu ay ka pene taka yan mo yang ayan te tayo. O ni mga tataningana pa kanuan takatairik. Ako awas na kami orang kanya nito seta men te tapa ni koranira may yay kanaro na para to yon nam radio. Kita rin na rin nam telepon nam radio men nam telepon. O ya kami orang kung kanya te tayo. Kuna bes ni may orang may kay o riki. Nasti mo sibu makana mga tauroy na dataninga kanuan takatairik. May ukanta nga. To seta pa.
kanon nam kata iri kina koya na simme sebum de tairi kiai ena parents kana haruna pa akem ka parents onang sirawa anak ari kipai jeswa kana ota panini ko ke tenan penika yo tenan dari ka kanari aroka ke ka kana ginaron te buka tenon o te yamei te yaro anang ini mai singkai aroka o penika ye kaskonan kani naka buak indeman mengen nane o yung kane kuna mare ke meme tenero am katikrai na koya mate ye kane o yerini ang kane re the one Maria kan sweet presence o kangai te kana Jesus cares for you ke Yesu erang tapia yang ibukim. I am watching for the coming of the King. I am listening for the angel choir to sing. On that everlasting shore they will sing forevermore, while we share the marriage supper with the King. Oh, I want to see him look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On that everlasting shore they will sing forevermore, while we share the marriage supper with the King. From every tongue and nation they shall come, all the saints from all the ages headed home, with a trumpet voice so brave that the dead forsake their grave. They are headed to the marriage of the King. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, with a trumpet voice so brave that the dead forsake their grave. They are headed to the marriage of the King. There go Abraham and Jacob on their way. They can't wait to hear little David sing and play. All the patriarchs of choice will be there in royal voice. They will join us in the song of the redeemed. I'm getting ready to leave this world of sorrow. I'm getting ready for the gates of pearl, keeping my records right, watching both day and night. I'm headed for the marriage of the King. I'm getting ready to leave this world of sorrow. I'm getting ready for the gates of pearl, keeping my records right, watching both day and night. I'm headed for the marriage of the King. I'm headed for the marriage of the King. O taranya ya kan bebe nera tayi bun si dewi merwe wargi de menis mangkai o ero kona bento kinang kane ara awan meme tenano mengen nanyo spendi medano bangkanye nungwo ko meikai o andoron ko meikai ni busmaya na pememe tenano ko na ko tabe niya yango ya patira kunam ena ko be ang kana na poko taka mente kata niya yango ya patira kuna kana ko ande tayi yo ekakawaki ko kana ko kunam ni katikiroi gitu ni kana paraba ara meme tenano kis kana ko ya kuna andi ba panara nikakaita una ko natswara ina nondeken tangai nei mengen nanyo ngai ya akia mon kan memete nano ya kos on nakana ko to wana memete nano o ta ku ya kan kuna we memete nano ye sweeping all the debts away e penen nikai saki na o ke wasi na ko ara kapeya kida ni kapene ke ara pure ni kapene o wanyan kan de kunare enana kina koim iron chef and sherry Easter. Bring before my face a picture of a hillside bleak and dry. Let me see
ko te meta ngora yo no pray for me tonight ne bon si te bi me roi wa te bi meta wana ri te minis o ya poroi nampa no ai aren te dai yo kanne na te meta an ngoi ko me kai on ka katanga ne ke na kona ande ke ba ka kukuria mina nan te pakanda ye yo re badera de ba ye to ani re nan te pakanda ye to ye te rawa da ye te kanga esta ko pasaki kona meuringa jesu apon singa ya na kona na tai pai ni ka pena singa ya na pena kona ni ko roi pai ya ke saki konai o de tai yon kanne sna kai na ko ya kind of sweet presence so kuna ya ta kutea kana watch and see sameta ko sanoria Can you hear him in the garden? Father, let this pass from me. Watch the soldiers gather round him in this dark Gethsemane. Now see him stand before old Pilate. Hear the crowd cry, crucify. Watch our blessed Savior suffer. See him bow his head and die. Watch them take his bleeding body. See them lay him in the tomb. Watch them wrap him in the grave clothes. They anoint him with perfume. Now they'll wait, they'll watch and worry, though they knew he had to die. And while they waited for his promise, Christ was very much alive. See him take the keys from Satan. Watch him shake the gates of hell. See him loose the chains of darkness. Watch that mountain start to swell. See him rise up on that morning, on that third appointed day. Watch him come in clouds of glory. See him take his
Kwa wasi te wana arami bukin te meo na ki toki. Hawari ki te minisi mankai o pōra i te awa noa. O ieri ki te wana te mea te nana rea kwa sina pe na nuna ra live in te pakanda iei. E taku te akana Mauri o te iaka te kuna re call rest high on that mountain nkana iei korapa. O iaka meora ngane te account e toka i mea taunta iei. Meri te makurita rureta. Te tapana koronira mea iei kona pesini mea Mauri te teiriki iei o te pakanda iei. Kona te roi mei kane sa katanga kuna mare mea mete na nomi iei o kantaninga. Pēnā ngane koriki rakan te merurung o rakan nabe. Te kukurei ina non te mero an te pakanda iei. I know your life on earth was trouble. Only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. Go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Go to heaven a shouting, love for your Father.
Men te meme te nana ko spasa ngorayai ya karoi rang kanya naratai ya pun puroin kai tia wano ya karabai ngamia ka kamasan roronai hon ka kameroroi nanon nara awon meme te nano satai ya sira waroroi nanon te pakanta ya ngayare snabere ni kukurei nikira na wan te ngai na yo on mangarin na ko nanon na wan te tairik snabere te tikiro meron tamarari karawa sa mga taibo po na konti ngapong tia wanwa are na mga waking kanya tia wan meme te nano ibukim na konti mo ngapong ngayari tikiro idik sa mga pene ni buwari nga tayo mani nga yon kawai na kanya ko mga tauroy ng ora nam ko ngora are te kanuan pong kia kanuan arapong ibukin te pong ayo at kawapong